Idiom kan ti Mizo trong upa kan ti nen hian ai nanga idiom han lar to lo tam tak online voin thlenga laman po awma chung zinga tlema zong run ta lan ani piece of cake ani nang anga omzia kan let ani chuan cake them tina ani maya cake them mai hi chu tu tan ma i hu phur om tham ani lo osam taka kan mom mak thei thil ani he trong kami idiom a lutin thilol sam lutuk senan an mang ani when pigs fly omzia chu vok a thlo huna tina ni asoi tumber ero thil dang dai ani vok hi thla nei lo le thlok ngai lo tura duan ani heta tang hian thil thengai lo tur sinan when pig fly ti hi an mang tamai ani hen tinan I will believe you when pigs fly vok a thlo duai doi te huna itu soi chu kala oi veng break the ice vut lang chuke enga soi tum na nge ni tang mishing tu la ding on riat chuang zat omna he khovela hian mel riat kan nel mai thei kan wa nei tlem tlang si vele kholian dewa om kan ni chuan he zoram jim te apo hian ponan chuak lekila kan mu ngai lo tu le kan mu le ngai to lo tur tam tak kan tok zut thin ani hi kan mi riat tharte ne na in mel riat chho hi mi tam tak tan chuan thil hu phur om mani ve theya hote te wa soipui in biak chaw tul thin hei break the ice anti tak chu ani vurti ke ne nan te khin chan chu tasi khovot in tu yati khalfawa chuteng huna chuan long an mandu chuan vur khalde chu an ti ke masaka ngai thin ice chuan break pot lo chuan thui tak an jin thei lawang hetiang che hian kan mel hriat tharte ne na kan in kar om ice chu kan ti ke masak alungai ta thin ani a blessing in disguise blessing chu mal somna disguise chu in thup mal somna in thup asoi tumber se hi ani mishing tana mal somon nia kan sia te chu anuam lam hlir hausakna riselna damreina nupui mel thanei le dangte ani fauthin chungko pakhatero anwan doya fapaswal de on nei tlat mai ma se chu chon achung te chu pathian anai tir pha anu achung ko pathian thoi tak anoni chautani latu in keinin van doina kan ruat amang ina lan tir tu kan tiang deuh hi blessing in disguise anti chu ani kill two birds with one stone upui mizo te hian kan nei ve sailum pakhata sawa pani per thlang tinani aper tu hlok le tinani chu til pakhat kan ti atanga thil thade upani kan hlo chho soinan an mang antinan nitin in thona muna ke in kalzia tala petrol mani sefa itak sain hrisel pha in ilo in fit bokang tukin sap tong chanchin bu chiar tala news tharlam ber shet mai ba ka sap tong ethiam pha bokang kausani bel tat chuan i tharau chak phanga chenle rual tha i chhat pha bokang chutiang zelin raining cats and dogs May June July August le September thleng hi chuan malsom ro kan dong le tlek mai don ani ro sur satlia ni lo nasalatuka suri raining cats and dogs ante thin ani azote le ui anon sur sung tir an ran lova ro tamzia wa taka an soitum na mai ani the elephant in the room sahi khomolaram silian ber alani renga kanin chunga hian thlung ta ro maila a nok kopang le alen na in nei po tlem jok kan ni narinom he idiom hian sai tak so ya tum lova elephant in the room ti omjia ber jok chu har sat ne le boina langsar tak kan riat tlan vek ni si tu man soi chu kan tum si lo thil te hi ani a fish out of water zong hi thinga cheng tur don ani sanga chu tuya sanga hi khomola lak chuan ni chuan rei relevant an thi thoi mai thin tui chunga zai taka leuzer thin kha khomola chuan an khorta tu thin ani he sanga chanchen hi mangtangkain kan khor tut na munai mo kan thiam wak lo thil ti soinan a fish out of water antitani antinan computer mangai me lo hi eng anga degree sang po nei ma se computer ma chuan they will feel like a fish out of water in calcium mai Messi le Ronaldo tengei po hi cricket a kher chuan khor tutin they will feel like a fish out of water